Hello guys, salka hamjatono. Hingketa Nidhi Debbarma asek headman ma pore YouTube channel Yakar da paisi nai. Jefro ni chimi borang reveal khaika je bini bai ni mai ni kachara kono krei. Borang girlfriend boyfriend ya afron chimi borang no bui kong ma head ri tongkha. Special ni Nidhi Debbarma na belai ke head dazakha. Tani ke buijatono wancho go je bere se chala no use khayo bono chala khai thokayo nei. Omo ni bagai na Abir ni video sabo bui comment khai sao je Nidhi na tai video so tana de nei. Hingke omo comment rang no nogoi na Nidhi Debbarma Sakha je bo bini YouTube channel Yakar paisi nai hinai. Tai Abir Debbarma ni channel bo feature anglia hanai tani ke ulo bui bono bo kabung ma head rena hin botam hanai sakang chikon se clip phunong nai nong nai nai mane ang do video khalia ni wan chukai dong short film te ani blog ro wang te khai bi hanai wan chuka ba dia kari kam ni mane bui dunia wo koto borok sanai ang buni jer bahanya khai si jaka but borong munu sungui ba sabule hamya saya kam khaya ba hai na ka boni bagi no ang video khalia to ni ang wan chu dia but sekarang wan cuma ni barang ya kali ya nggak bono nang antara abino saya nih gimana bo mana tam rok nih hino nang joli jam nang sada se boy borok bang mau banget tiga komen rok aja kita tam buka bayar tong nasi blog rok video kan sekarang musung dia ang do blog kaya kan blog ke pro channel dilihat kaya hintong kai to bo ni nar video ke kaya mau nggak komen rok mau beruang teh kita masa jani hai yang zakang su kunung ya pano audience rok tongzak le public rok tongzak tong omoni bepar na rok ta wanchok ana tola comment khai sai ke tinin bagi asuk na tebo amti news mana bagi an channel na subscribe khai tondi